Chỉ bay vek ole in lo dam tlang em voi na chuan hei ka pum lampang te ka sel de awangin civil hospital a in entir turing ka kaldona ka kalma in boite school kal tur ka thla phota ke in kan omna achanga school hi la lutuk lo awangin ke in ka thla mai china scooty hi ka daw nei ma chuanin ka khal la save thei lutuka amai ro chu naw ka nei nu hianin ka khal chhuak pai thot lawa ka that chat na in min hne zo ka ti hianin ke in kal nuam ka ti zo ka ni ti hianin scooty khal chhuak pai tak lawa chuanin basin ka kala basa kal hiarim chang mai ka tia Israel point na kan chuka Israel point na chang chuanin reilo te kal chau ania civil hospital chu pumlam pang hi ka soisel ve na sa thei em a kumhal salama te pok hanin rui thei thil engma ka tilau chung po hianin in soisel ne ne hi kana ya rui thei thil ti lo po hi chi sel na po hi alo ni lawa rui ka ngai to chang phei chuanin rui thei thil ti hi an shi sel ma zo kem o ti chang hi ka nei thina ni chu a chan chu rui thei thil engma tilau chung po hianin pumpui ulcer benvon hi kana ya akhat to hian ken entir ve de uringa handam wang chang a oma ma se eit le inate lo in sum lo chang te oma phetenga khanin ron chhale chang hi aneya ti hianin pum dam doi han doctor ron mi alwa han e restop angkha ka ngam che alwa doctor enge kan condition azir ha khan pomdam doi po chi sang oma ashik nei chi te ashik nei lo chi te oma wang khanin doctor ron nge ya e kha ka do wangin civil hospital ka pana civil hospital he cha ka tia OPD ka cheng som chau seng in la chwa theya in entir theya kan na te kha eng ange serious lavem ti kha sha theya dam lo na tak khumbetana te wheelchair nor ngai te han mu hi chuanin kan van nei zia ka hi ka shi chuak thar le china hetianga nor ngai lova kan lakal ot thei te hi pathan mal som na liao ani ti hi ka shi chuak thar le china voina po hian hei in entir tura ka han thleng chu mi an lo tam khop maya in mu ang hianin an lo chu maya na sang a chen chu in zai ngai te a chen khosik re theilo a chen pumna a chen vung te bok om te che sang aniang chu kal chalo ti te mi che sang hei ti hian an thu mura heng zinga itel ve lo te na dam doi in pan ngai lawa I om te kha apathian ne na lom thu soi molla mal som na idong ani mi house tak ini ti kha in siang che dam na ler sel na te hi sum tam tak senga le ngai ani pathian in athon liawa dam na pe che te kha lo lung nge lungai takin lo kun chin mala sum le pa ya har satna lo tokin lungai na te ngai zonga te ni emo chung kwa har satna te in lo nei ani po in dam na shi sel na dam doi in pan ngai lawa in om te kha pathian mal som na ni ti in lo shi thar don ya ti chuan he ke voin nir ruk october hianin ultrasound ti turin kan kal le traffic azam na salutuka dar kwale chan ve thil engma ilovin ron thleng ro antia amai ro chu hei wa te asura bang khan jing lama dar som le chan ve vela kan chhuak man chawa man ho to na kalain traffic te ron ala jam le chuta hai hot lutuk poina ania hai hot lutuk chu taimak angai an lo ti ang chin ang tak khanin khen tlai to kal tlai to na kalain ka OPD card le ka ultrasound na to le kha kan thei hila kan valam le
ka lekha ka submit po khan tlai kha min ti to khop maya amai ro chu ke aya anga tlai kha tam tak khan lo om ve a ti hian azun chhuak ma sa kha kan lut top mai ni kan thlen pha po khanin kan zuna chho meaw lo ka chang kan lut thei chuang lova azun chhuak ma sa kha kan lut mai ni chuan ve tan chuan video du tok to phot mai la video danga kai mule chho don ya